Raul Peloitá, bem-vindos a mais um vídeo do canal de Operaponá. Eu sou Liz Mendes e neste vídeo vamos falar sobre abecedário. E hoje eu estou com um convidado super especial que é o professor Osvaldo Mendes. Raul Peloitá, Baixapá, estudia ñañeta abecedario castellano, guaraní, português. Nhanha por um peixe. Vamos começar então. Em português, A. En castellano tenemos la letra A y en guaraní A y A. Vocês podem perceber que no português nós temos letras com tio, que são as letras nasais. No Guarani também. Porém, no Guarani todas as letras com tio são consideradas letras do alfabeto. No português, as letras com tio são consideradas apenas letras com acento, ok? Então, vamos continuar. No português, letra B. En español, B larga antiguamente, ahora en la actualidad simplemente B. En guaraní no tenemos la letra B. Em português, C. En castellano, letra C y en guaraní tenemos la letra She. La letra C no existe. Así como en el castellano, que la letra CH es considerada como un dígrafo y que ya no es parte del alfabeto español. Em português, letra D. En español, letra D y en guaraní no tenemos la letra D. Em português, E. En español, la letra E y en guaraní tenemos la letra E y E. Em português, letra F. En castellano, letra F y en guaraní no tenemos la letra F. Em português, letra G. En castellano, la letra G y en guaraní tenemos G y G. Em português, letra H. En español, letra H y en guaraní, letra G. Em português, I. En castellano, la letra I y en guaraní, la letra I. Em português, J. En castellano, letra J y en guaraní, Y. Em português, letra K. En español, letra K y en guaraní, letra Q. Em português, M. L. Ah. Em português, L. En castellano, L y en guaraní, le. Em português, M. En español, letra M y en guaraní, me, seguido de la letra B. Em português, N. En castellano, N y ñ. En guaraní, ne, de, ngue, te y ñe. Vocês podem ver que essas letras só existem no abecedário Guarani, ok? Em português, essa letra N, que é do espanhol, e a letra Nhe do Guarani, a gente pode formar juntando as letras N, H, que formam Nhe também, ok? Agora, em português, letra O. En español, letra O y en guaraní, letra O, on. Em português, letra P. En español, letra P y en guaraní, letra P. Em português, letra Q. En castellano, la letra Q y en guaraní no existe la letra Q. Em português, letra R. En castellano, letra R y en guaraní, re, seguido de la letra re. Em português, letra S. En español, S y en guaraní, C. Em português, letra T. En español, letra T y en guaraní, letra T. Em português, letra U. En español, U y en guaraní, U, Em português, letra V. En español, letra V actualmente. Anteriormente era V corta. En guaraní, letra V.
En portugués, letra W. En español, W actualmente. Anteriormente era W. En guaraní no existe la W. En portugués, letra X. En castellano, X. Y en guaraní no existe la letra X. En portugués, letra Y. En castellano, la letra Y actualmente. Anteriormente era Y. Y en guaraní, la letra U con un. Y por último, en portugués, la letra Z. Y por último, en castellano, la letra Z. Y en guaraní, por último, la letra puso. Y eso es todo lo mitad. En el próximo video tendremos comparaciones con palabras en guaraní, castellano y portugués. Y isso é tudo no mitad. Pende gustano. Pende ya la pende shimiti, Hape compartir pende cuate cuerandi. Hasta la vista.